Ogoko ne kwa Kikuyu podcast guys taiguai umuthi kwina kigomano kimanisho mwa mauma nakio kuria Murang'a netwonire Betty Maina netwonire wa Mobiko hegwa kimani ishongwa airo kanya gakwaria henodo augire atia inyue ado a Murang'a no muthure ukana korwo na mutongoria bũrũri aumete guko atendede ni atiganwo nake ocio ne kemanishongwa okay atiriri ocio ithetiguo basi mufango menaguo dede akarugama. Tell me why nege kemanishongwa ekuga kiabu kwa narugama mutongoria bũrũri agakukwa narugama mutongoria bũrũri akoria ando a Murang'a tha ici ithe tomwenda mukore mutongoria bũrũri guko eyo ithe strategy dede arugame kura shigayukane kana ni atia. Ladies and gentlemen, we hanatwagirwo kwaria oma atiriri kae no ndukemani ishongwa oi totoi guys na dede orio kane kurugama utika mutongoria bũrũri ekuhuraga kona a beat the bush orio kane kwenda kurugama mutongoria bũrũri orio ohoro wakugayukania kura reke andu reke hingoyo tukona mundu uria wina igweta. What did Matiba said? Let the people decide. Ndenyo orio hingo ohoro wakugayukania kura hingo mundu wakona igweta kariki kurathi na pere because higweno ando a mwena wa thirikari mabia kwario hena kaundu keho na hena kihu kiubeke ndungija kimani ishongwa aririe oroguo. Ladies and gentlemen, merio kimani ishongwa ndamwikira na mwana yake twakena muno. Subscribe then watch the podcast road to 50,000 subscribers. Ndimana gaterere enyu muthikagiria Kikuyu podcast mukoragwo muri andu afata muno. Kiuria kinene ndirori neterere tugwitikia atia Ndindi Nyoro ni ati kumuhura ndiramuhura but tugutrust atia Ndindi Nyoro yet kwina miario teno irario ni andu amwe mwena wa thirikari. Persuade me oria tugutrust Ndindi Nyoro na kwina miario ta ino irario yet turoga atia andu manyitane egetha Ruto ndakana coke taigwai ore kemanishongwa auga muthenya wa umuthi ekoria Murang'a. Ladies and gentlemen, eno miario eno ritumane na muno eno video guys anatiguo amutire na ciana ikiatha now no idue kia bure tuonete thirikari miaka 15 ya njo turare na miaka 10 ya uhu igwei Murang'a muri muona ni murona ta mukamiona ni murona ta mukamiona no mwende mwana wa nyusi aletwo guku Murang'a atuike president wa Kenya kana tiguo rekio ni ndirauga ona our brothers Ndindi ni matige kuhurwo kana tiguo na matige gucambio kana tiguo andu aitu ciama ni ngari kiama ni ngari ire nguruga kangarega gutwara Nairobi uri hagati. So guys adikora kuthikiria kukungi inyue andu amura igwei inyue andu a Murang'a kiabu ni mwanete meka 15 aga uhuru yake kabi ikorethera uguo inyue andu a Murang'a no mwende mwana wanyu athane no mwende umwe wanyu athane Ndindi atige kuhurwo. So ni ate mari andu a Murang'a Ndindi agikana rugama mukamuhe kura nikimeka kugayania kura. Is that not the strategy they have? Tell me, is that not the strategy they have? Now tell me, how will we trust Ndindi Nyoro yet kemanishongwa ni aria miario teno akiuga Ndindi Nyoro ndakahurwo
to trust atia Ndindi Nyoro okay I'm not fighting Ndindi Nyoro no ego to matu trust atia yet mena wa thirikari ni wa ne mararia miario teno ni ate tutekuga atiriri Ndindi Nyoro atumetwo kugania kura to trust atia Ndindi Nyoro tell me like a small kid to trust atia Ndindi Nyoro guys yet kwena miario teno yari tuna Kimani Ichung'wa na miario Kimani Ichung'wa aritie ora Ndindi Nyoro kurugama it's about kugania kura tondu ndanauga ni mwaka uriko no githurano kia kionekiriko giki gya 2027 these are the people who are used Neruto to make sure kirima ni kiageyukana igetha tugithi gwikia kura tutikana korwo twi kindu kimwe tondu kirima ni kio gikainukia Ruto so they are doing all they can to make sure ati kwena mundu ungi ukirugama kura cia kirima cigayukane and that's why mageretia maundu maya makageria kuga uhoro wa Mount Kenya East na Mount Kenya West nobody makona tiriri East ye kuria kura tungiwa Ruto akona kura nini ni Tharaka Nithi no kuma Meru guko we kura nyingi ni cia one term no Tharaka Nithi maybe ni ndo mwana wao Kindiki anako deputy president hihi Tharaka Nithi no mukore kura imwe igiri uguo mwena kwa Ruto riu makona tiriri ndira work so what other strategy are we supposed to have other strategy ne kurehe riu ta Kiambu mwigwa ni kurugamia mundu Murang'a hihi gukirugamia mundu oguo igetha kura cigayukane that's the strategy na Kimani Ichung'wa ni toigwa kiario oguo eoi ni miario ya kugania kura cia kirima how will we trust Ndindi Nyoro Ndindi Nyoro oka kuga te kana atia tokumu trust atia ladies and gentlemen jirai Kimani Ichung'wa aritie miario teo ndo Murang'a no mwende ona nyumo gakora mutongoria wa bururi eyo ni miario ogwa ni kuga atiriri kirima kigayukanio guys are you getting me ene hida tugete atiriri tonyitane thirikari no tumeinukie I'm not fighting Ndindi Nyoro I'm saying we should kani twagereirwo tonyitane tuinukie thirikari ino no Ndindi Nyoro agiuka kuga ni ararugama yet kwena andu amakoretwo methaini wa alternative government ye ona kwena andu amakoretwo methaini wa alternative government Ndindi Nyoro ka thaici do you think no mutigere na kwena andu matoire ku IMF agire tene do you think ati no mukire go matigere Ndindi Nyoro hakuna kitu kama hiyo it can't happen Ndindi Nyoro oi unagetikia deputy president no anegererio it can't happen already president ni amenyekana deputy ni amenyekana Ndindi Nyoro riu ni others tondu kathutha ni acereirwo atoire kuria ngiri-ini ni acereirwo na hau ni horiri angiro riu ni andu taya amwe na thirikari ai mauga ndukarugame atia ndurugame rugama we na igweta and these people they will mobilize Ndindi Nyoro arathi they will try to mobilize andu igetha micemania ya Ndindi Nyoro yonekane ina andu aingi I'm not fighting Ndindi Nyoro no riri oguo niguo hihi mutego ri wiho kana undu ri wiho igetha Ndindi Nyoro a decide kurugama ta president one he agadena andu style ya Matiba au mamorimo oka ona andu ria mokite na te marehetwo ni Moi Orio whether wagatwika president let people decide though hena oria Ndindi Nyoro atwerire about Matiba tene okete na kiama mbere ari na kura nyingi ukira Gibaki but hena ka history ka Matiba still besides at ni na MPs aingi ukira Gibaki besides at ni announce bid yake akurugama ugitiga president ukira mbere ukira Gibaki hena ka history ka utena ko ka Matiba okay so guys Ndindi Nyoro dakana kinya hadu auge let the people decide tondu mecemania yake eno regime nio iritumage kona andu aingi magatwara andu igetha Ndindi Nyoro kinya hadu one agade na igweta makinya kuria kiri alternative government maria aigwa dena na fadhio auge let the people decide I will stand let the people decide I'll vie for president let the people decide that's a strategy Ndindi amenyerere
muno matua maria gutua ni amenya muno. Anyway, kuri podcast moni manyu mariko enywe munonata. Thank you, God bless you guys. It is what it is. Kwani eko nini. Thank you, God bless you guys.